Hadim Rawan Pai Kamet Jong Music Director ke Shillong Chamber Choir Ubani Nong Kenri Nanong Ba Mambai Shillong Hayeng Sa Jung Hapok Se Menin Kami Chiteng Sinya Kanri Terik Kelan Kat Aja Apuar Kiseng San Pertai Jong Kongres Kata Uba Charles Marngar Uba PNCM ke Dr. Amperin Lingdo Kiseng San Pertai NPP Balawan Da U Menteri Ramba Kajela Uba Preston Tinsong Bat kiwe-kiwe bat nakaliang ka Deputy Commissioner East Kasil District akong Isawanda lalu kirawan snaulam nak bentar ke jingkra jong undang seng ke Shillong Chamber Choir kibalawan pentingan hayeng sa jong hapok se meneksi panai ke kubur snaulam siga yang kesam jong u bacikit kot kinong rai ke Shillong Chamber Choir ka state government ngalapan ong berkunjuk nakaliang kinong song senong jong kejala mekla jemi kalong kajing kendit ke bakrau kajing runong ke bakrau kajing klat no kendil ramba uba boleh belajar kertam berpenukap ya i nak benta kadika jing luai kajing tem kajing put ke bagi yo i ru kalau ke buram ke bakrau ke jalan atau lawan sibun ki jing yarok nak keleng ke pertai ndai tang India we nak keleng ke pertai we nak kalian jong ke government ni pa ke kajing semulen bat kumju lungi duai boleh un pendi bujeli yau nong yalam bakrau baramba ubai timet manusia dan tajong kajat penriu dan tajong ri kamtam nam tak ikut sama ibadon asap ataban syakri lemba kijing duai dia kata-kata ke kuat ibadon ibadon hak atau kuat nah duai boleh berkudok ibaye kasem barok kowe yai kini kita yaki kenum yaki men barok bil tam ya ka Shillong Chamber wa ka tim ni barok kowe akan men sket boleh berdekat pada dalam yaki nade sekman yang sengaru kumui ni ginong alam kepada bawa jelah bat kumui nak samla ke be bat bang manwa aso ba kalau sya ke jinduk berkau ya ka negeri ke be ke jong nang tadi ya keri India betul percaya di Parapoi. Kalau perkat pemenin masuk ke begini jenjang, tem begini kejuruai juga. Pak Nili tahu berketim ke Shillong Chamber Choir kerwan. Terus sisa kerja slow dulu nong berkerap. Dan rai ingin lek kumno beri keman kerja mulai. Rai ngai tang kejungkit bab kepiang. Ya ke Shillong Chamber Choir mulai Pak Nili bukan suruh. Dengan dan kejungkiman. Bagian dan kita mipli kerja kajong ini. Kita lihat ke Shillong Chamber Choir. But ngada buruk kecing terpat jaga Shillong Chamber Choir di Parapoi wala dai ba nelim dan suruh dai ba kim dai bandu mesin dai kita bandan kecing kerman kinang ete song ya kecing e kecing long kowe dan mentawan ora ya ka buram ya ka celah pada dari di Parapoi dengan hak kecing sonam ya Shillong Chamber Choir pada dai yang kesam Parapoi but ai ba kem sim kecing ba nel long kowe dan ya jak hajulan ba long kowe society ka jami kampanye ka step barok kowe bandu no iba nil iwi no roi ba ponam do ka Shillong Chamber Choir matrai pikir mau ba ha por duni do por district usul ni ayo ay ban facility ka jing job ni ka bobon ki competitions asu ba kira ni ay ta pa ko bor sulam sing sam ba ba ay ay bor ko ta